Быйыл 2 бекке хылга бу күлет эңер хатарны электр битер муниципальный соларга үй сулахана биеге тутутун хагалабыппыт. Ол курдук бу бахалыкпыт. Сергей Николаевич курап өйөн бу муниципальный дорожный фондага үп катчы көрүллен бу объекттар тутуулара сагаланнаннар бу хыл бүтүдүгер түмүктен яктактар. Хеттен километрда хол бу да биегер подрядчигинен үлелир монтаж сервистен терилте. Ол курдук кинилер опция хеттен километры бу капитальное строительство болар. Твердым покрытием дем болар. Бехес категориялар покрытиета песчано-гравийный болар. Бу бүгүнгү күнгө битехек слой урута калла